Nirmala Kenyam kanasan kontin barwanya lingwasame gorijan wode kon rwante de kon kanywak mi jirama jidit ka Nuer online TV channel gorijan wojin der Läär der janywak ne ko ken ban ma dan hero gwazam ban janywak okay nywaka kane ko ken ko bi ken na me bi ken kula jak dong mi jirame jidit shangan yam kaji no bi ben ka Nuer online TV channel dong kani Nuer online TV channel kani jeng no wen ka she jegan walle gore jan wojin deri subscribe ko de notification ba de jotwan ban jome ban jelinkel gore no jin bi channel bi janyo ne ko ken goye milling India ka shamu go a banner right checkatin corner lot Carodian when a minute so take on one to go liäŋ kan to Tony katin corner to over Doran re which ka South Sudan kantin kontin lot Carodian gwasame to call go no bana nyo kelene kati badge dio je kon dial tika ngai kamana na togan wale an wo cha doran kamande sha je book sha boko kume kirmi yadit la deni South Sudan People Defense Force kanetin kontin chinwari kan gabuk ngai kon dial kon lat Carodian so dio janwo sheme di long man kula bejane run independent day naka shangmo shangmo gwe keno dong a very special day kan ideal re which ka South Sudan ka ngai kon no wa kami naka Nuer do bdan naka Nuer ke ja goro de rander te kan ngai tin kan ideal kon te ngai ke ti kon talk target kelio nakana Nuer tene ko kien amnen kon kuma South Sudan amnaga Nuer ke jama o ngeje no ne kon te kalwang kan Nuer ne re kontin ba kuma ger kan Nuer jen la dan la latke ani timoti dong kwal ka ngwani cikana kula gorno dong de siangan jega dan letkene de jangach kieo de ja kapchong but gor kana they can continue come and jega dan letkene jen menen yana montama micha te micha to la Nuer la ka buga karen yalla so buga Nuer karen yalla ko di ko ken cha gorno ba jodien ba jeling no ko ngai kono teacher la re ko South Sudan ka tengwan sha chief of staff ta je wotiang ala chief of defense minister wude shalka polnang cha je watch ando dan woy keje dio jeno kwajene tungwan of course there are a lot no mumo woy keje but woje ke reason la kire she wude me cha jangat changna man Nuer shakanak so she ben ka hat kete konte dar no dar kanak je but che beken no tele Nuer ti chalwan kanak changna man cha peng di chayna ka Nuer but la pet dang diok ti chaletini katela manonge so that time we can they can kum SPLIO kelio mena Nuer jechen bor kelio no they can connect and diallo they kum SPLIO dar hotel bar tema chongot ko dong kum SPLIO ko exist akade Nuer jechen bor Nuer jatin tele micho de gera ji Nuer chikan chong ji kana luang akana me jaga lo kirma yadit ko be jek ko kan me shalat kana laslet so an do badan dong de kum da daron yam ke shi an do badan en chala da gade titi so raman yam je chugo je tam right kone jenu de shalka me polnang che juj ko kan polnang kan manana gor kire kan jalat so jen do badan en joy ke polnang shengne mo dong de loina dere tet ko shawude me chaje wuj chaje joire kumaka still ne ramadan painong general dawa turjong ramkel mishilet
kel ke Dr. Riek Machar ke chalet kel bakene kir tiayni jen ka kume Dr. Riek Machar ani kel nyam ko gwade dan tiayni jen ka kume kir mi yadi cho ka kume Dr. Riek Machar den ka kore gwade dan me si Dr. Riek Machar chore which ke juba ka cha Dr. Riek Machar cha jo joj ano ke 2016 so che wude me che jamoy ko dong ba te ke dilemma and banyolo ka kume kir mi yadi of course jene wud janka ngay kono no jang la tok tarina kel ko itelat ken ka kel so tareke different but gui kono no la miche take a kwer mi jidin mi shiben of course la change la teten cha chede ke tayeniam e shiriat me charik lat ke jara momo jala gurge no ba kwer mi jidid ba jale ger bu kwer mi do dien belene ben sorry ba kwer mi tetene won ba je wuj ba kwer mi jidid ba le no den do badana to kuma take je ka kuje mo woje shawi garmitiang Gerald Paul nang shawi panche gware ye togon tama so ci berada dien rammo mo jaram dana dong te buru jantama ko kon kuje no buru jidi so an wala chane something you can experience ano shi kum kirm yadi te boka mandeng right shi konan te boka mandeng chen war shi boka ngweni no ashirmana ngai kon no de tuok bane so chi magay kon so jane man tuok jane ne kuma kirmi yadit ko wantem wona ka independent day take ne to she be celebrate can it be celebrate so gwejen wo ne ko ne langane nuari amane ngani yi kotore adio je shari podi kotore ya chajajek ka weje shalka me yambio kan shi kana bi ka Equatoria region la Western Equatoria kan shi kan independent shi kan be celebrate due to the insecurity in dantin winimi ki ta dan to ko te ga chet ke en wala ka jom shi kan la kan sha ram kel chanek no kan e dang diok te ka bot no ne diok to ne ke nying ki ka tor nyam kel ka dol dang ro ram kel mi dio je jan chane ko no shi kan ko mes pila yo kan chaka ka en wo kan it content makana no she can jo mo jikana lat so ka kuje mo kan she can independent she can bulat so independent cha bulat ana batena no local independent ba la darun re which ka yambio ka Equatoria so right now mebbe kon ku kon focus dan lat ka juba juba let she tell rig me talk outside of juba she can guje no take ne the shoot take ne to liu take ko lat ka rodi now ko di and kum kirme yadid melada la jaga ditch SSPD of South Sudan People Defense Force bekan komak take a really ken let ken o take a malte be ka jano nakane ko interar la steni ten kontere ka South Sudan ken dial gorka je and go de kadakan dial tin content no take especially all the state and content cha kirme yadid charge no ke ji chunkele kirme yadid this is one factor me did along me la yana lingano chanwer na gwad me chanwer sha ka bok chanwer sha ga leldi so keke ador a plan already michalat gweste a plan michalas gweste ko shabeted shabe succeed chin ne the content when more shabe succeed so right now ramadwal kana a Dr. Riek Machar that is why every time right con la con Dr. Riek Machar kon a let katin kon lat kon ko is the only person mandana kwane dial kwa ga dweke jokde ko Dr. Riek Machar ramme mo gorke kire jene shwa Dr. Riek Machar shwa je gur mibit kondi ala tema murai kone Dr. Riek Machar che detek Dr. Riek Machar de jenak mibit kondi al ate rama mo leb jode te rama rach che Dr. Riek Machar che detek ka togde ko bana mila tog bana jalat mi tel mi cha lat ke ken pedi ala ti kina roi ke je cha chu pele no career dung Dr. Riek Machar che tok de ke me yadi jogo no jille ne mandana lede de nuar de kan shulwangten what will happen ba Dr. Riek Machar ba alam manan tegeje bonde amene diala kontin gor keje ba ka chuyan ka ba kan ne ko sha gono no terare en mabar la banyal e ko tege revolution melede ke be kirma yadi be je expose no melet kirma yadi do mi je so ne diala ti ba ka yar ba yo nak so they know they are like too silent
but riek jane Dr. Machar mi che gujian la togolo chaje ku bat kirma yadit angum butu kan etin konte la Nuer tin te ku me kirma yadit tell me angum butu kayya gujian wo be chajen tok den wo bi so Sudan be chute kamal mi che Dr. Machar chaje ku bat che tok gujian wo be mal be chuben ko right now everybody rajen wo Dr. Machar Ramadan te kariek but riek jaka kirma yadit Ramadana kulela kwere which but ne everybody right know ti Dr. Machar te kariek Dr. Machar Ramadana te kariek while Dr. Machar jakatijen tele la power right now a powerless che te pet din tama dioje de ko larno pet diok ko te ka 100 days tama 104 or 5 no nin ti chop ko kor ki koru de ngwan ki koru de diech en wale ko yanje ke changa jandang red bakel ka pay diok angumi shanung aniten kono yaw bayre wujin tema ko dio jene shingna ko dio jongna dio che tele mi chodo lot there's nothing mi chigena lat tele peace mi chigena lat jo Dr. Machar gwada dan cha yentin there's nothing they've done ngoda waga mena kana na kanwari so if these people are really doing peace like what they say and wo kene ke jimala la talk how come tell peace me be how come ngoda waka mena kana god men ngwene nuori ngume boka na ka jamo you know so tell me shale mal ngai corner we can answer tell me atin right now right corner an wala ka jom shalat wachi kume dio Japan Chekume Chabel ala UN nere kone la loga tup ke humanitarian chika bel chicken ka drop ka Nasser so Nasser ngutu tino Nasser ka ngante tino ka all the civilian ka kamne role buin role Ethiopia ko chin waren kontin chenkel ke tin chunkel ke kirma yadit you know chika kudot gwada antigatin ko chicken I think they have completed their works ke assignment dana cha kam ke ko kan cha mun ka assignment no nagane kun and then baji aponya la kwer don bijina kwer kantika ke baji kwanya la governor no ke baji mo ke position midit I think they have done their part and obigun war beken kenak ko dio je tel mugur ko na bana la gega tama ke bokon a lot no can talk every Nuer right now right corner right dwaran kon wari chuina long ka kwena shamka godan toy natin so everything chabach ajem ne na tama chaji humanitarian jawati me shanga no moja nat ka kwen 3 months without food tell humanitarian to allow even humanitarian pankin tell kwen mi jikana nong ne de konte cha displace kirme yadit ka pediok this was punishment kone eti chaka allow no they cooperate in the environment mitin war ticketing so chanwer cha chupel no pedang diok dio je ka pai we mu ko ne bana kul ben ka pai baron tama no cha kula allow ko de kwen de je kam ka kwen na kam ka by the way a quick am na shangun ko de shurken de ka go de kula loka kwen but right now ka Nasser ngode take kwen mitup ke cha report Canadian content la humanitarian tama eno ka website ni ken ka social media mi chutin do je kala no chane de kon la vulnerable people shaka mu ka kwen shaka lok aji humanitarian sha chwale shaka tup ko chala do more than 30,000 people which are displaced while lo ka ketam so kwala lung nga ka Nasser right now right corner lo ka nga anga matere wichin winami me banat ba widen ba je yarano te gne de lo ka tera mi aka Nasser mu kwala loka kwen wa kam ne janga so mu no kon ko de ko la no kwen no ngene je denye ba tela do me de je no deyni aji humanitarian me ken kon kaj so for that reason ba kane dil kaj ku me kir me yadit ko ba kwen ba je kule no deyni ken den me kwa kwen kwa je drop mi chinen air drop an kwa tub aji humanitarian anitin kontila tilla kun la ja tup ka Nasser chikan tup lora bang tup kana ko kan cha kai kanya no te kan edi chilun jok te ka civilian te bere we ka Nasser but nobody mi che were we chen wi na mi mi te ka civilian te were we chen wi na mi why are they busy boka na kamanda
ko shi na mo bodan wale an wale shang badak ka pai baro ron kina dangro jan dangro de dich amu gwalon ko de kon jome de konaling ka gonya cha gon Dr. Machar ka do badana ngai kone gwano Dr. Machar de jelun because everybody know that Dr. Machar de jelun emas ko Machar de bulun ngum betu ogare wike South Sudan che bete kamal jo tel mishale malten so de Dr. Machar de jelun and this is mass ko bi peace ba kule prevail re wike South Sudan barik Machar ba je jelun tel ram kel kwer kel mede jelarano hen ba maleme ba jelat karwade you know but succeed by the Cholimal. Kolar Kenen 2018 peace agreement, it did not collapse, but more the Jatin. Medekolarno ekach, he talk. Jin, me take a guantiar mitarian. And then I'm guazamo guantiaro, she yan, kajinitek a malmelade, malkuyan lelo latyananga. Karamadan and malkula lat kill chidayan. So no more chai de Cholamal. No money misleading. Chi mala no mone so man gur kono gwada me wone ne de kirme yadi dara mal dara jinnung no ne kirme yadi kamal tiaka longa very easy alun Dr. Machar e di mountain kon inshallah da kelede de ni Uganda kalwe ke jok kalwe ke Uganda People Defense Force ke alwe ke jok anyok ala unification of forces alat ke je misha den cha mat gwaskel ko chala de integration de jalat de ni rek ma cha de gal nang ke de ni kim yadi de mat gwakel jene dane kwa unified force kwa gal train keje but there was a plan misha kim ma yadi cha jalat and that plan is very far from the 2018 peace agreement dane cha time nane long keje ko ken gor ken odi biken country biken control biken ideal biken dominate all the parties biken ka jaga powerless biken ka chu control laken so wherever mi general lep tok de ba der ba je yot ka pot so teram be tok de bi lep so that thing karwa de agent plan it an chicken mi yadi de lat so you kon di alenen ko te ga men kan la nyok ala delaying ka qui permanent constitution ki e bon woni me shala den wo de lat men de election de ko lat ke je agom kan tu ke je ke very easy things Balolar no tele budget, you know. Liat jane, lias is there. Petroleum jatin kwa geni siang. Changam lakana koka ka rundang ro, you know, lakana den ka rundang ro. By you baga kwal, ba dial bag. So liat teten, they should have used petroleum. Kode ka mal dekan nung. But chikana gor, na mene kel mejak South Sudan ko chabete ka malba. So kir take a long ko dara mal dara jenung. But look je. Kir dwale ke Dr. Machar dwale dane dwal ke 2013 ajen dwal ke tema ke 2025 tel michro de ger rundang wera ki run wel jok chane la run wel ngwan ko tomorrow independent day baron and well ngwan dien that make Kir ano take a leadership ke 14 years rundang wel ngwan te take kwere ke je without change without development without peace. Komal metetina dia je chechi kan lana wal South Sudan tem de develop der woniam tele de South Sudan der awun midit de jalat de dang na me der tel dang dang na rudin keje even use they can take a little bit ne ideal they can de kan keje de kan dorke de kan kalat but chirame je kero ko okat niam nat milati chirdian lot jake ko but rolla che gorno bi malbe ben naga nuari ka dwor michi kana plan dia je ngayen dia no Kir aran Warab state right ngayena be ka Warab state lar kenen go kwardial be ka Warab state dunomi yene gu yena ne ri wana tama re kwara ka je awil ne re konan kap ko kwara so cha South Sudan cha je control ngane a jankelio 90% ka jang mete ne de tot de ka ji Equatoria ana de ka nuaritin content kunwer kele nak jerema naka naka Nasir naka naka Ulang naka naka Lungushuk naka naka Pangak naka naka Panyijar wi nuar dial kan tisni nuari dang bangwan chala do jeke
kanti Nuer dang baro ken kanti sintin kone go titi pinga titi ka control dung kirma yadi right nam right kone so they we ngumu ko kanti no kon ko control keje a queen kware gore je eno eneran dere bow down dere mal dere ga yat pin ko de kirma yadi de je liak de je kwany ko changara we election we ben be shoot teknate one tibi kwany right now la de ye na me ko there will be registration mbala da ken ka queen kware so michi ro chu register ka jan bona mo run bi ken chu ne to bi ken ga display no ne ti ka ne ko so mi jira mi mo chiro yu gar pinya no chi kume kirma yadi chienok runa kentin kontin ba kume SPLA yu ba jo gonge ke chanchi chila wala no I'm just simply here temporarily. I will be leaving mu da rema charwa ja kwan eno ba jientin ba ka padi mananti da rema chaten bidel ngadi wonene chaji ba law ko should betene bete ka party dung jane so that's what they are doing right now right corner so ko kwija mo run ko ba changa wel ba rona wel ngwan dien ka South Sudan Independent Day de o jenwo te ga town win de shebelat ke kwiring tin kona tuok gwan menakir me yadi natin china de lo kami lat kini Independent Day na che chwonga mo chi do de celebrate bi larno no be celebrate ko tel manan kirtin why nagni she more de lo tet ko nagake e Independent Day de ko celebrate Independent Day a loar ko chalwar ka changa mo a changa jen ken yan loar tel freedom a freedom ngunong mo jin ti freedom wen dien tel ji freedom gwad me changa camtin ti ko of ji cam you are not free ti na gwad titino so tel ji loar so you should not be celebrating independent a changa de mo ne jin gaje de par jin gaje ko chane de man chaga na ga kirmi jadi gwad me ko Nuer ko targetin so jo me gor jen o de nywa yakel kata dan en chiri to churen lat kije so ngot korere dan kon Nuer ko da ko kon jang ki kirma yadit la kumede de ko kon jago kon ko baro dan ko rodan ki bante ke tiare ko rodan ko ti tam kati akrit ko bi konte ke tiare ko rodan okay tell me dodien lat ke kirma yadit right now kirma yadit e busy connect de Nuer so na me gor jen wode yen lat re char ko don we are not free chiko kon free gwanter jatin gore jen wodara kon yal roch enemi bana rodan palpin buko dan mat bana nyinkeje no ka bana rodan gore buko dan lel keje ko gwanter mi je trap la chere ga men share chaje nyongo boye so la tele ju gwam bro de lel keje wana mona ana jen minen yana men tam kan wadi al kontin chunkel ga kirmi yadit mi shuraji karan la roje just learn a bit. I don't know the way they behave. Very difficult. They la radika duobdien. Bran winen we nan ted loy de keje. Chang shonga ka pad na me telerek telerek bok kirmi yadit bejo gor tika chonga gor du ga kirmi yadit mi pinte kamal. But when there's no peace, you should be standing with your people. You should be defending your people. Chide betray nika. Ka kaniten konen bi dorian ngeden ngone right now you can be happy right de lo der tedan wale ko tika sai mugwanejen gwada wa man na Nuer but there will be a time tegen bu gordon Nuer abidin ngaje no me cheche medan e mejiak ngaje no re loinin Nuer dial ngaiken maraji ga kwire men go just watch but they don't want to admit it. I remember take an 80 chene right ka gan Nuer tindere wiki juba ki take somewhere where the take unit state ki take ka pangak these people kan Nuer ka gan Nuer malat kene jane kene yen angum chui yana ki chum yana and we are core dume kan yana chum chikona sereran chede twog an mi jogo jina nan tama mutoje dul metike mor dio je mangaji mor ki ngaji kul miche je kach en mor mo ki kul jindir ten duela mo wal chide ten duela mo ko jigana ji dul michilat che yapin ci jenga ci ga job she rock she le la rok she dit
chiwore de yana gad ku cheben charoda bla duel dire guro bi joire duelu na mo walde yente kel re duel mo gwan me chama jitin. By the way, tel ramuchum ka kajan tame me la ngai jen wen chi tamde ben ko ben wari bakale dika. So jinnu ngudi nin tega tamdu bu wake up ka jerun. It's okay, wait for your time. But Nuer is a church, they need to be liberated. Baga larma la tuwa dan they could take. Kari kon dia duar all of us. Chad them chad chong. Ma we should be defending our people. They kon wera kon de kon nyot duwa ben talk. There should be development ka doran kon shal Nuere. Chidi liuno kon siang ping kume kirmi yadit menang na kon ka wer kan chang der. And you are saying chikone konde laro one ka duobedien. Marginalization should be stopped. And gwada dana te kontin kone shalen ware. Chikon dengot kamiliu kon gari ke 21st century. Chikon dengot kamiliu kon. This should be stopped. Gan nuara mengajo jana nuaro. Dar na madara ja kapchong. Riet ka go no. And I'm me chande chongtin please. Chu Nuer chu ko lok iko te Dr. Machar ano mik gor ken obia kwer Dr. Machar cha dong cha duang. We need a new person to medero the jet. Gor kod Nuer mede Nuer de depend. Chukon go Nuer mbi cham no ngok bang ka chen Nuer cha depend. Ram bi den tema ka jen gwaza chuch kone. Ram shi ram de gor shi ram de lar no jen it tere kon Nueri. No, a myth mgore myth karwade. You know, it's just like he coach a position cheje juk, but in real sen, murai kon ka do brande no de gon yam keje. De gore ramimo min nong Nuere. Mugore bin Nuere be kanang nyam. Chi ram ba wi de baje ret che ka turbil, but der chonkel ka Nuere ka. Me chanwer me chakanak kwa kanak gunship can all these politicians kon te ka apana la teme ngum chi kanalal. All the politicians kon te ka jongle ngu chi kanalara. All the politicians the other content teka unity state nguchi kana lara tin kon tere wi ke jubba ngumi chikana lara nothing tell mi chikana lara ka peniken mi chikana lingano cha Nuere na gwada me lodian la tede long. And when we report it and watch an wernak they are just happy but mi cha lara ngo cha jang cha ka joj lakin sad long lakin feel very sad ten lodian ko den wede kenak den odin warudin defend. So, name a joy, mechanic at a joy kay. Rame look dore. Ko dore koja for second. Quido dodian. No, ma quitting wa jo. They wrote the children were pine guard antitan, but a jiram telot. Ko Rama Madajan Kadora well and a doro dianaka. Michigan, you should be keeping quiet. Material lady. Now tell a guam or barkaja. Cannot lady in order to kill gaka. You should zip your mouth. Did talk dere ko dere bit. So that's what you should do. Ko bi jawri bi top kuji gwada tanyam. Ajela talk chalar one day no jug medan mecheryang te michalat karode. Kwag diale teke jegan dial wachu ko chot all of them. Karyang chankel karwade. Nuer tele gwa wetin. Nuer beretin meno gwa dia jor. Bukon dial jien bu nuer badot budu na gad gan kon. But you Nuera, chairman took, but God gan con bigale law talk, nor continue. So me jiram mashi guno den wadar wo woni am chek wi diala koken, we jek along. Gor jeno, gor dwelwal, gor jede widu de nyok metam kaje, cause jin miti ke mingi the misha roak, ke take a trauma, you know, la tele to go to la chare, la gwinjano, I should be focusing go de gormanana with order, a cheng chai jugono nangak, be nak. So tell you that ka young jo. So jen menen yana tama no tene de shi kana gor bugun we defend ko kan chigurin moch ke party ne ke bond tegaten. But why do you have to pick a party when your people are being oppressed? You should not be picking a party. You should be planning to defend your people. Lan Nuere binwer bika delga. Genta dan derlat. Hey bakom beje defense cause this is what is happening right now. Eran ko defend kom de cha goro den wade ka tekamal. But please you should not be happy for that. Gor kono Nuere de ka peacefully. They can dore and they can pit, especially at time and time, a time for cultivation. Then where they get pit, they go bell pit chamkanka.
cha de long na kon run na ji UN. So this is what happened. Me tele yamat yene to tele yewe mde nun control ka je. And you know gujene tira radien. Si gurno jin bilet yene ngak ngum la tuok la dagamo la tuok. This is why all of us to conduct lane. Branen raja rar ka western world o take menene. Ranen take Africa take menene. Take Europe la jen o take menene. Anywhere. Si guro den ware. Deka chong kel. Deka nen ware tene kwetin right now. 90% ka kone ideal kone take social media. Si ko dan no. La guru jen wo ngaka mo dung ko pen be. There is your way. Ngaka me chana guru de jenen. Barigari kon dial ka kon valuable. Ka kon valuable kan wari kon. Missionong shanong ngak ajen bun wari kon bi nang niam. Ajen shake ajen wood whatever you do la wene kan nuar. La wene don wari. Achen kila chup gwada chup tinabo. Okay? Chimala larga medan no merkeme awa rol nyal. Cause merkeme chup tandio yetel wida dien. So me chup ko merkeme nyo the jen go chup ka heaven. So me chup wena mo ko tele me ku mi nyok. Then you should be thinking ka do brand ne go de ka loka je boko de chup no gwasamo. Instead bo guru jen wo bne go tin konen te pinji je ban pin bo ko la jor lugu jen wo de guru de ka lok mi chup ko which mi civilize the development teten the young chop teten. What can you do? You should be giving them a message me de ko ren lwanka je. She message me de dang ne ka jen go attack a part in a man all that. You should be only depending the Nuer people in contin ko oppressed. Kuma kel me yadit. K14 yes let ka kone jack. So ajen jodan go de nyoga yakel. Gorno jin bro ngajen wo jin nga ka community dan. Ko community dan mo kon ya duar kon dial tel gwambe community dan bo wotin. Ola bas bana talwat. So jo me gor jano de nyoga yakel. Ani ban jegmu de dien biya tekamal. Yuje puro jano jin bi subscribe ko bi notification bell bi jetwany ko mete me beraj ba shamala shubikeji ajen godana gore no de chongtin. La live video gu yene me gwasme be nyoka mi nyoga je ka ngari be cho jeg bon yene mi be to ko tuk de nyok amene tok da gwat mene ana ban jegmu de dien biya tekamal. Bye bye.